NH54 kong din mun voin nili thariat sang ni som ni panga chonu dar khatleng NH54 bualte le thul thu inkara leiminin kong ano chu excavator pani manga then fai ni in frangsal kona tangin excavator dang tirbel mek ani boka ruwa asur bel lova tlung takana tho thei ani chuan voin nili thariat sang ni som ni panga tlaidar li vela lir thei te chi light motor vehicle kaltlang theya 10 man be sei ani lir thei lian ero ala tlang thei don lova leitlak bel amlo chuan naktuk ninga thariat sang ni som ni panga tlailama chuan len khatin lir thei lian po tlang thei tura be sei ani tun thani ni inrin ni chonu dan ni atanga da thum in kar vela leiminin kong anho nuwa lir thei alakal tlang thei ri lova ruwa asur de ureng awangin leimin then fai na tho chak thei ani lova bualte le thual thu vc le yma ten khual jin tangkhang te eitur siam sakin an sen so hilung lei district disaster management authority ddma chuan atum dona kong hi zonal officer BDO lung lei le staff ten vil rengin khual jin tangkhang zinga medical emergency om thula ddma lama report turin vc te hriati rania tuna chuan harsat na report don ala omri lo inrin zan khan bualte lama mi zani somnga vel le thual thulama mi zavel khual jin tangkhang an oma arem chan dana ke a inthiar kaite omin tun din muna bualte lama khual jin somnga vel le thual thulama khual jin som sari vel tangkhang an la mek ani